ti misliš o magiji? Ja sam imala neke goste koji kažu da je svaka magija loša, pa onda sam imala goste koji diferenciraju između crne magije, bijele magije. Koliko u stvari ta crna magija je, ili generalno magija u našim životima, jel, koliko ona može utjecati na našu karmu, na neke poteškoće, na bolesti, na mentalna stanja? Što si ti vidio u svom radu, iskustvima? I kako ti u stvari tretiraš možda nekakve takve ljude? Ja magiju tretiram na jedan način kao Aleister Crowley recimo rekao da je magija manipulacija i promjena u skladu sa našom voljom. Znači manipulacija energijom prirode u skladu sa voljom, šta ćemo mi dobiti ili šta želimo, to zavisi zapravo od našeg stanja svesti. Magija je jedna potpuna prirodna disciplina koja poznaje prirodne tokove života, koja poznaje naše fizičko, astralno, energetsko telo, koja poznaje sve suptilne kanale, sve elemente, da kažem, nas kao bića, našeg odnosa sa prirodom, sa Bogom. Znači, magija je jedna vrlo okultno specifična disciplina, međutim, sama etiketa, kad kažemo magija, svi misle da je to nešto crno, mračno, da je to nešto što je ružno, ali magija je samo manipulacija energijom u skladu sa voljom našom, odnosno promjena u skladu sa voljom. Šta će neko da menja? Da li će da menja sebe? Da li će da menja neke stvari u svom životu? To je sve pitanje same osobe. Znanje je vrlo slično i manipulacija koja ne mora da se tretira kao ružna reč. Ona predstavlja neku vrstu promjene, dakle, u skladu sa voljom. Kada je u pitanju magija, crna magija, ona je, da kažem, dosta rasprostranjena, ne samo kod nas na ovim nekim balkanskim prostorima, nego magija postoji oduvek, jer uvek postoji težnja osobe da jednostavno ispuni neke svoje želje, neke svoje ideje. Ako su te želje tamne, ili želimo nešto što nam ne pripada, ili želimo neku osvetu, ili želimo neku drugu vrstu povređivanja drugih, to se smatra crnom magijom. Zapravo svako rađenje nečega protiv volje druge osobe je crna magija. Znači, u tom smislu mi ne bismo trebali smeli da radimo ništa što nije u skladu sa voljom druge osobe. Sve to predstavlja neki oblik crne magije. Međutim, ona klasična crna magija, kada osoba želi nekome da naudi, ona se radi na energetskom planu, često je dovoljna neka stvar od same osobe, odeću koju nosi, kosu, šta god. Zašto? Zato što se radi preko DNK. Naravno da ti koji rade ne moraju ni znati, nisu ni znali za postojanje DNK, ali ako to objašnjamo sada, rađeni su i neki naučni eksperimenti. Recimo, kad vi izolujete DNK i puštate određene neke energetske talase na tu izolovanu DNK, ona će imati isti uticaj i na onu koja se nalazi 100 km, 200 km daleko. Znači, ona će isto da reaguju od iste osobe, razumete? Tako, kad vi uzmete odeću, tu je ostao DNK, ono što radite nad tim delom, da kažem, tkanine, koji ima energetski zapis osobe, to će se desiti osobi, jer po tome zapravo DNK prenosi tu informaciju svom vlasniku. I to je, da kažem, kad se razjasni, vrlo negde logično, vrlo negde razumljivo, a u novo vreme, od kad znamo za DNK i te eksperimente, kako izgleda u jednu, a druga je na, ne znam, 1000 km, nije bitna daljina, ono što radimo, izolovanje DNK i kako ona reaguje, da se skuplja, širi, sad imamo tu različite, isto tako deluje i DNK vlasnika na 1000, 2000, 5000 km. I po tom principu zapravo magija može da radi, tako što deluje na energetsko polje osobe, bilo da pošalje neke entitete, duhove koji mogu da zaposednu u potpunosti osobe, bilo da se dešavaju neke druge stvari koje osoba privlači tim programom. Zapravo se da informacija preko DNK, ta informacija je zapravo vibracija niske frekvencije koja se prenosi na vlasnika i počinje da vibrira na nižim frekvencijama i time privlači kao magnet problematične stvari, okolnosti, događaje i situacije. Dakle, ona vrlo na jednostavan način funkcioniše. Nema svako moć da uradi snažne stvari. Da biste vi zapravo isprovocirali neki događaj loš, mora da postoji energija mržnje.
Ne može to da se radi onako, čisto kao ajde da Da, eksperimentišem. Znači, ili se koristi energija mržnje, koja je zapravo generator energije za događaj, informaciju koja se šalje, ili ako se radi nešto dobro, koristi se energija ljubavi, blagostanja, mira, i ona može da se šalje. Sad, ko šta šalje, to je zapravo u skladu sa svešću osobe, ali takvi udari se prepoznaju. Recimo, osobe koje su po takvim udarima, koji recimo nose porodična prokletstva, koji idu kroz liniju predaka, jer ljudi se pitaju, na primjer, kad im ja kažem da se to vidi u njihovoj karti, oni često kažu, dobro, što sam ja sad kriv ili kriva, što je neko pre 300 godina napravio nešto loše. Nije osoba kriva, ali ona zbog svoje karme se tu rađa. Naprimjer, ako je bila žrtva u jednom životu, i često imam recimo te primere i kroz regresiju i kroz astrologiju, da su osobe u prethodnim nekim inkarnacijama vrlo teško podnosile napuštanje partnera, ostavljanje, povređivanje, nekad i nasilje, nekad i šikaniranje, nekad obećanje koje nije ispunjeno, pa je doživjela osoba veliko razočarenje i čitav život zapravo je ostala u patnji za nekom osobom. Ako ona ponese tu energiju kao zapis u novi život, ako je se ne oslobodi do kraja tog fizičkog života, ako je ne neutrališe, ako je ne pročisti, ona će je poneti sa sobom. I pošto slično privlači slično, ona će se roditi u porodici gde su žene već žrtve generacijama. Zanimljivo, zato što ona nije pročistila, u njoj su ti programi ostali. Taj program bola, patnje, žrtve se prenosi i onda se ta duša rađa recimo u nekoj porodici gde su žene non stop maltretirane ili gde ostaju udovice ili gde se prekidaju odnosi i ona zapravo nosi taj program. Porodična linija i to prenosi kao softver. Znači, porodična linija jednostavno softver donosi i on ide s kolena na koleno, do 7. generacije se nosi i osoba ga samo zapravo dobija preko linije predaka, ali ona se zbog svoje karme rodila u toj porodici. I onda ona mora sad time da se bavi ako želi da se to pročisti, neutrališe, umanji, osvesti. Postoje zato i ti posebni programi energetskog čišćenja gde takve stvari mogu da se ili često umanje dosta, retko da se potpuno ponište, ali mogu određenim tehnikama da se na neki način umanje takvi udari kako osoba ne bi privlačila i druge stvari kroz svoj život koji nose zapravo tako destruktivni programi. Tako da se sve te stvari vide, recimo u astrologiji, to gledamo preko 4. kuće u horoskopu, to je kuća predaka. I ako tu recimo imamo destruktivne planete, Pluton, Saturn, Mars ili neke druge, nekim lošim aspektima, mi vidimo da je već porodična linija generacijski pod lošim uticajem, da su tu možda bila neka ubistva, da su bile neke osvete, da su bile neki destruktivni programi i onda osoba na neki način dobija taj softver i počinje da privlači u svoj život baš one stvari koje su neki preci već živeli. Naravno, postoje tu i druge stvari koje se gledaju, recimo pozicija meseca govori o ženskoj liniji, sunce, o muškoj liniji, onda se prati šta je zapravo osoba dobila u ovoj inkarnaciji, ali svakako je to deo njene karme i osoba koja ima višu svest, ona će se time pozabaviti, da to umanji, a možda čak i da neutrališe i zato recimo se u indijskoj astrologiji u Džotišu daju remedijalne mere, to su posebne tehnike koje mogu da umanje tu destruktivnu silu, da zapravo razmagnetišu tu negativnu snagu kako bi umanjili recimo jedan težak aspekt, ako postoji recimo aspekt loš između Venere i Saturna, to je uvek nesreća u ljubavi. Venera kvadrat Saturn, Venera opozicija Saturn i da bi se ta Venera koliko toliko oslobodila tog Saturna, tog šanijevog stiska, mi dajemo određene remedijalne mere, mantre, postove, nošenje određenih poludragih ili dragih kamenja i mantru koju osoba dobija, recimo za šukru, za Veneru, kako da izgovara, kako bi se ta vibracija promenila. Tako da ima tu, da kažem, puno toga, kako to može da se utiče, da se smanji, osim ako je nešto drida karma,
to ne može da se menja. Drida karma je fiksna ili čvrsta karma i to su one stvari koje ne možemo da promenimo. Ako je adrida karma promenljiva ili drida adrida karma koja je fiksno promenljiva, onda pod velikim naporom i nekom duhovnom praksom možemo da menjamo stvari. Wow, znači ti u svojoj praksi koristiš to je jedan multipristup, znači i astrologiju i zapadnu i džotiš i nehipnotičku regresiju i tarot i energetsko čišćenje da bi pomogao u stvari klijentu da shvati zašto mu se neke stvari događaju i da mu daš neke remedije. Jeste, zato što nije svaka osoba za sve. Nije svaki lek za svakoga. Neko recimo u regresiju ne može ni da uđe ili to dosta ide teško, neko ide lako, neko vidi prošli život kao kad mu pustite film. Sve vidi, neko vidi fragmente, neko vidi kao fleševe, neko ni ne može. Za nekog to nije tehnika. Recimo, često sa ovih naših prostora malo kome možete da date remedijalne mere iz džotiša, jer on to treba da izgovara neku mantru na sanskritu, u nekoj metrici zvučnoj, što otprilike ljudi ne znaju. To mogu da rade ljudi koji imaju malo proširenje u svest, koji su otvoreni za neke nove energije. Da, za one koji nisu, njima dajem neke jednostavnije, da kažem, remedijalne mere, neke kristale, neke druge stvari, neke postove i tako dalje, koji negde mogu da umanje taj teret koji se vuče kroz generacije ili te karmičke obrazce koji su jako teški.